Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Belum ini kami selesai ini sim senjam waktu dari turun cuma ke kelam di suatu bah kelam gala bentuk bun kiliang madu bah sedang dekat andai dengan susngap ben supet ngasngoba sim bet ngasngoba kamlo andai ngamar bah tala jadi senam penting nak dia kasar dia kam sama skor dia kajing dawa cepat bah cuma jalan Pak Hadin banak liang itu kintu pungut ki nang foan jok sekar jala dalam menjur tak boleh kesor ban pas solution hat kendai tidak cukup nai nopra jok nang melej ban dawal terikam ke MP ko bajala jungi dari nimla masuk tu tip kim patla ban puli tidak di jakne tidak wat tidak mai ru kita dari kani kalau tiba ke sokar India kam semlakan snap dia kejeng kejeng dawa jong di Baik cuma jalan boleh. Bat kajuk ko PNI ya kajing suki jing tei kini ki entry state ko pono kini ka ada se ini ba suki pala. Ladu usnya baca country begini ka kalalong kaan. Bos ngosi golong ba dilap popusin kelas su kut tang kata kajing Jawa jaka kut jing aida sipang ba sanction sipang ba di sanction dia taki kalau kita buat teh di kedong sini bakani buat keperbuat atau dia sokan ceraro ke peni ke si bomblong sincere nanti soka celah apa ya di sokari kalau abu dia ke deadline pendong bang untuk kursi sampai terikam buat kata menteri nanti kan belum pulih ban operit ya kan di menta kalau ayat sebenarnya seteng di nginem 4 kuat ban kontrol kemudian kuat dari ngiap dia kata kapal abu ke sokar Jika satrai ke sokar bagi aklai di benbat bojong wajiban lah. Jela kapalat dia tadi kan siapa ke iksen jam di benda. Kemarin dia bu mengi tak terpus ni. Ke sokar ke bu. Jadi kamla tak terpus ni sesak anu dengan ni apa. Tak kasong ke sokar. Kam dahi pada ban ong ba nilong kiding pengkiang nilong dong pentut kesok kesat dan step ini komandan. Ide kata-kata mentas tang sebenarnya adap sistem ke di pas ke solution mo. Kau ingin apa suatu syai ba ke resolution jong ke state assembly kalau ada lupa ke rai jong ke constitutional body. Kamu ada constitutional body jong ke jela jong ni kalau rai menteri kami ke ILP. Kamu sulungo apa kalau balai ke central government kam simkia ke ni ke benta. Ni apa suatu apa sakwe ke benta. Nomor ke rukom terikam ke ain po India la dalam asna ke assembly ke nunu kan. Pada kilapas ke nunu solution. Ke India kaya baik kata ka bangyong kata ka procedure established by law no kamut ni haban bu jengkeli ke sarkar Meghalaya bakal ayatnya me kata ka procedure established by law kala hak copy ne me kata ka resolution si governor hadum tangi yote lamar ka sistem hukum terikam India me kamut kano resolution ka bapas ka sarkar jela ka habiat jeng governor sapus kong ka sarkar kami dia kata ka bentang i kala kalat khanang man ni sarkar Hoi kami lelai lada ke sarkar Meghalaya yang bagi nong yalam yang sarkar kila ban nangra ya kata karai jong ke yang dorbar sawan jong ke Meghalaya siapo central government henry kalenti ke badai kat kumkaan long ki haban konsol du ke gubernur kata ka bentang i bak sarkar Meghalaya kala le khanang kala skip khanang imat dag jing tumu ban dili yang ni ka bentang tementa ladang iya keran ya kata ka bentang ke jing duko nak yang sarkar Meghalaya ngai bakali kata ladang iya pat ka jing duko jong ke sarkar India ru. Haga jing i jonga hadu banga puli ko khobor mene ngai ban ban bak sabar India kamon ya kanu no ko benta ka bangi kung kisang balang kung jai belriu ngi dawa ban dia ka ban pesange ya kata jing wan rum ka thap ki men region ngi jala ngi normal balai dang mene ngai ko khobor bak sarkar India kamtre ban weng ya ka kendon ka boong ban weng no ya ka amendment of schedule haga baide ya kita gi on represented try kata i ban ba kalong ka challenge persya ban ya ka sur jong kajai benriu nang ni ba ngin kwa ya kum kita ki influx la ki long nak surok nani lakan nama kata ka jing bamweng ya kata ka kentin on represented try ha kata ka amendment yang schedule bakin long member nominated by directly kata ro ka de ka we jing thombor ka balong direct ka ba pani hi kalong ni kum kajai benriu red pa hadin bangilai i mo ka sarkar kale kumno po Jammu Kashmir kale kumno ke benta long nidang donkam banang ya hijur susu banang yada ya kata jung tanrai jungi hakani ka sala jungi
kita kita jing pedi bang pedi hindai ngasus nguru bang sarkar India kadai ban buram ya kai ka bala pas da constitutional body jong sarkar jela om ba dawa tang kisang balang hindai ka sarkar Meghalaya borok awe kala dawa ya kata nomor hoi kian ke basna ki assembly kian ki resolution bapas assembly lada ya kerat mo kadon kian ki bapas da simple majority tang sanpuai nak sispa ngom kan kita fila batong kadang dai resolution ko batlo kidon kian lo kata ngakran ya karukom sensar puri India kidon kian giong ndalapas da tuthat majority kata kala kamplain andai ka bos ngosi ko bos ngunya kolong kani resolution berpentre kami ka LP hajala jungi kadai ka resolution ka balarai sispa persen ngasus ngo bak sarkar India kam don lat sudah kumui pak andai ka ban buram ya kata ka sensar pai ba hang ni nomor ka sensar pai ba jong jela jungi ka pau hak assembly tak ka sur jong ka assembly ka balong sispa ya kata ka jing don kam pentre kami ka LP jangan semua ka sarkar India ka ban buram benda hilang orang berkumpul bata juga. Jadi dukung bapas ya resolution keditang nak jadi support semalang ni, ba skip ya kata ka dukung mendia ni ba. Kali kalau teng aktin fareng kita katakan knee reaction no. Kawan katu kajing senai katakan CAB apa parlimen hatu kapor kaya rengkat. Ke borok ini ke MLA ki kore ban nomor kasur jong pai ba hatu kapor kami ibai ban persya ya ka CAB. Ya hadir katu kimban sim kata karai ban ya senai no kita resolution atau house tak special session ban penurlong no ya kata kajing dawai ka LP. To kasih ladang iya keren ka adai ka kejingwan jong ni covid kala yarap ban ni ka bahkan long senam hai katu kan ni bentar jingwan jong ni ka covid nomor ba kani ka subjek ban register ki beri kita ki basal ebe ki bala kila kata lajang sistem kala ya si kita ada register ni to apa jela jong ile si 4 don register ya kata 4 tip ya kata kejing syaru ndai kani ka si kadi jingwan covid kala yarap ya kani si bahkan long senam po India sementara kata ka jingbam simkhia jong kini ki nong mikmat jong ingang susngo kila ade bendon ki soram borok ye melin rukongot ketua lucu minister kila ade bendon ki soram bak sarkar India kamburam ya ki badai kita ka constitutional body apa ki sensar dari India tengah susngo lada kamdon kata ki jingburam ki mla men persngo ya kasur jong ka assembly apa sarkar India ngasngo babarok kini pun selesai kum kata kecing persya sarkar India ba kamburam ni kasur sensar pai ba Dai shu ke mai kadai bangin refresh bang ya ka jing khi ka jongi alor ka jing bam yoi jongi ya kini ki demand ki jongi bang ya khi but ki khamtam kini ki lightly ki major issue bang ya kran kawai kini ki implementation ya ka LP ka ar ka ka MRSSI ka badai ka bang ya kran menta ka khluj ba ka jing kran ka bai dai bat ka entry exit checkpoint te nangta kabadai buat kajing persya ya kajing pentrekam ya ka CA kabelong against the will jong diberi jong jalan jong te kani ketika bangi sedang biang asinadu mensisungi nyalit banjungo ya tu ka jing senang te po omling jadi pen awak kajing trai kaya endang imuhun nomor bagadan tang ke entry ndai ke exit kamdon kamut kadang kadinrung riban penmi nang nu yubri wan nabar kamdon dumta yimpat yi kampat dan te kathiru ni syap tiang bayo kadai tang ka ban chu tab et miau ya kajing dawa jong pai ba ya kajing dawa jing kisang balang banong bala peniang ya ka entry point ko omling andai larang ikran ya ka entry point ngi ong ba ngi ikran ha to por yang ban kampen suk ya sarkar kandan ka face wise manas ka menteri kam te kita ki face wise ka bumun ngi wara ki priority kita ki bakam don kam ya ahman kendra abang ipet menta saus nem ngi ikran menta tanggawe ngimpat ikran ni ka tangka entry tanggawe omling saus nem kamdam mla ban menteri kam support kelas na kita ka infrastructure ka bahe atau ka building mentah kila come down suka building si ying ibarat tang banyo bantrai katarung i artu tien ni pen namar lada ka entry ke biang ke exit kam biang kumnung in detect i bure bigilami hai ingin pe i bure kam dan sistem ban detect di page mentah ya ka district task force ke badai bandan apa mana lagi district katur kam pat terkam fuli ru mentah impat i ban terkam telra ka terkam tang district task force kam dan ka exit point no kamlong tinggi kini kiki ber khon i ber teng teng kala ka government kala ka ai plat ya ka sentimen jong pa
lalu kai plak cim la kamdan kata kasem CRT mo kabai dei betul ka entry checkpoint dengi ka tur ngimun namar ngiong lada kawai ka tang kawai ka entry kan cimpor sound nem khat pratali sound tu khat pra koi jai te kamu ka pateng jong ki banwan hadin jong ir kinemi ya kata ka jing terkam jong kita ki ak ki bala pas ka sarkar hawar jar kan rio telangi poi ka ILP pan ILP ka digi issue la sing ye song ni par khan ni dan ni mo gini bar khan kilong bad kerja ni ka sarkar ma beli nyong kerja ni ka sarkar namar bakal ada pas ke sarkar na po asmri drupung ki amali umdan uwir bon persa bro ke pas da kata ka majority gumbang basadan mene ban pa support dali ye kanika ILP resolution bala pas ka state ke jungi te ni idang shan ru spokesperson jang government uang ba man bale support dali lim juklat ban kan ka ILP tingi ni wanang ni ban kerja ni kata kan kesur kabala ka sarkar india kam burom ye kasur jong assembly ye kasur jong government ye kasur ke jong pai ba in le ar matinge mangimla ban chu sngam ban chu ailat ba kasar india kan shim ye kapor kat ba ye ka jabri jong ni pala nakta pi ko wing ban song thu ba ka jing pen skam jong sarkar pi hang ni ran ka sie bat ka ILP mo akapor ba ka dawa kan manipur bombay ban pentrikam ye ka sie po manipur kan ka jing khi bro ko india khamta ban adis ini ki eastern states na dis no ka sarkar india ka ai wood da ka ILP ka manipur kang ban subside lani ban yadai ka te ka si ka ILP ko por mariwan ka ILP ka jam ko manipur ka ji khi ka ja ka jam te ka sarkar india hi ka pen scam ba ka ILP ka yadai ya ka implementation jang ka si kamut da ka ILP ngirung lala ban monitor lani ngala ban check ya jingwan jing beri berapa ka sarkar india ka pen scam ka te balai ka pej yang ni ko khmat ka manipur ko khmat pi komong kelami ki jingkran jong huminsar ngimtib ukran kai ne umpat i dan jimut ban ekran baki buat minister kabinet ka jong ni ngimtib wong bakile seshelong le jabam le Christmas wan te mental awan skoi Christmas te ni ko aban keli kan yu minister bar ka kabinet jong balik keli sakanu teli ki Christmas minang apa ban yo ban pentrekam ya ILP ya do mentang impati ban pentrekam kasiye mentang lanang ya cakman setiap berok ta pentrekam ngin detect da kai ke mekanisme ngin detect ya ka ya kata ka si ke jingwan diberi panaba wat padan si ir kan ni ngin diberi panaba ke jalan jeng keba ki numbers jong kir nimyo ka record ka state government ke jing nimdan kirung sini kat buma pe ke jingja po ishamati a small thing baja po ishamati aishamati ke jingja po ishamati le kare cancel directly ke jebru ke jing ubaya po punya hot jong ke jebru ke jing Hendai kami ka open challenge na kiwi par ke ban rio ban keno ban thobre ke jabri ke jumi fikir kini par khat kita na takadang yong ba ni sawan me chmat ban ba ngla dan kam kerki ka an ban yada yang ni bangin tip lu gibri ke badai hok konrung bat kinu ki bom dai hok badan aku ke jalan jumi dan kalian ke jumi kum kisang balang nginum song lase kan poi ke por ka ba niming yang samadan ban ada kan nu ke jingja ka ba khamsni wa ke jiki awar jar khalai matrai ka sarkar kan chim ni ka sarkar Meghalaya bar ka sarkar dia ke chim ni ki begitu konkret nonor kene ka jong accident presentasi kini berkhat lasi tela ka sarkar ka kwa ban pensenge kita ki da ka sarkar Meghalaya ka kwa ban monra eta lon order situation kadi ka sarkar Meghalaya ka ban shim serious ban ikran ka sarkar India banong bangla don kami ka ILP penterekam kerkino aku mau pilih ke Manipur nangta deban initiate no igini khat pratali ki priority jangka country